نگاه نکنم هر زمان هر لحظه که همین جنگایی که بود، همین جنگای شهروندی که در ما شد از جنگ اوکراین بد بود. نه که خدا نگهبان شود پیشوای معظم ملت اساسگذار صلح و وحدت امام رحمان خست این جنگ خال کرد. ما این روز خستیم شکرانه این دولت و شکرانه این سرورهای غمخوار دلسوز میکنیم. گپ در کی جاست که الله مهربان با ما چنین وطن داده است، چنین صلح و ثبات داده است، آشایستگی داده است. ما شکرانه نکرده استیم. فقط میکوین اندوخته کافتن میگیرین دستاتونا. چی در داری تو؟ چی بلا زده برام رکلام میخیزی بابا دیوانگی داره؟ تو دیوانگی داری؟ گیریه و نولای بابا میدونی برای چی بود؟ میدونی برای چی بود توش تاکسی؟ در چهره کلیا تاجیک ما فرزندی پدری خود را دیدگیم که از زخمی تیری کلاشنکوف هم خودش پرونده شد هم زنش پرونده شد رفت در جوگه خوابش پیش فرزنداش ده. توش تاکسی تو نخند این روزه که من دیدم خدا بروزی بسری تونه بسری هیچ کس بیاره. مسئله دیگه جوان مردایی که میگه کشته میشوند اوخی من ندیده باشم ندونم او کی جدم وایو به گپو قبیح نمیگو. فرزندی پدری تو بمره چیکار میکنی؟ فرزندی پدری تو را قطعی زنش بالا جوگه خوابش ده پرانم برای بنام مجاهدا پرانم بخیزم بروان. چی میگوی تو با؟ توش تاکسی احتیاط کرو سر یکی نو کدورت نگیرن در دیرتون. چندین آدم سبشه زد سبشه نزد این بلوگر فهمیدن این بابا جان قطعی لنگه سبشه نزدن همین ویدیو مرا. شما چخیر مردکین؟ مردک شیدن در کن گفت دادن در کن. سلام علیکم و رحمت الله و برکات. خب حاضر یک نواری تماشا کردم. خب توش تاکسی باوری دارم که اگر فرزندی پدرت بگذره کو انم گریه نمیکنی خلد برای پادپیش برای ددنا پراسموتر خسته گریه الوجو تماشا کردم گفتم سبحان الله اگه یورو نزدیکت گذاشته اگه برابر گذاشته ای بابا 5 وقت نمازی که میخونیش انوای 6 وقت که 5 وقت نماز قرصا ادا که دو وقتا که دیگه شا ساعتی دبخه پیش پروردگار در یوتیوب در اینستاگرام نخی گریه نکه دم شیطانیا نگیره و بخزه چوکنه در کار نمازشون بخونه و دستورسنی پروردگار برداره مگه که الله مهربان برادر یک برادر غریب که وقتی که من در روسیه بودم قطعا صحبت ها میکردم بسیار انسان خوبه نه که اونجا نویسنده که دیوانگی بابای قند کیم خیلی گفته نه که ای ویدیو کردگی مده وای دیوانه شده وای دیوانگی کیس ده نمیدونم که برای چی که دیوانگی کیس ده چی میخوایی تو خیلی چی میگوی تو هیچ نفهمیدم. برای 6 وقت نماز بخون میگه تو میگه کلی تاجیک خایب کرده استی. خب با میگه دوستو کدومی که وای میکنه گایمری داره من ایجاده وای کسیم رکلام تو برای رکلام آخی همین به یگون ویدیو نکنیم رکلامتون بمونه رکلامتون بمونه تمام خیلی چی ویدیو میکنی بود در بعدش رکلام میمونه ما یگون رکلام میمونم نمیمونم که اینم خیلی میگیرم اینم خیلی ویدیو میکنم میپرتم برای همین توش تاکسی بسیار گپای سخت گفتیم مرا تی اگر برادر نورا کیم را تی خیلی گیره نمیکنی برادر ما هم خیلی گیره کردگی هم که گیریه همون دیگه تمام شدگی های این گیریه همون با اینم خیلی پیدا شدگی های میگه که کسی که در زمین رحم دارد رحم میکند از آسمان با او رحم کرده میشود. ما باید رحم داشته باشیم. توش تاکسی تو اگر جنگ دا تو میرفتی کو برای تو بسیارتر ممکن من گیره کنم برای که او جنگ با یک جدگه گفتگی که خیب کردیم گفتگی که مادری و یکی بفهمه ما کای ها باز قطعی او صحبت میکردیم و امروز که اسم شریفو که نوارا بروورد ما بعد و چند ساعت پس من نوارا برووردم من برووردنی نبودم کاری سیاست گفتم من چکش دنی نبودم
вақте ки воё буровардам ба марам буровардам навора фаҳмидӣ барои ки эсем шарипов ки навора буровард тамоми дунёда паҳм шид дига вая ҷамъ бигир карда намешавад ту қатъиам коля таҷи гап задӣ қатъи падари ава гап задагӣ ҳастӣ қатъи падари ава ҳозир гап задӣ алҳамдулилло мо дар тамосем мо наворҳои бисёр дорем не ки мо намепартоем мо ягон чи намегем фақат мо дуогӯ ҳастем барои тош таксӣ хош тош таксӣ бошад хо бобоҷон 88 бошад хо лангарӣ бошад хо идибек бошад хо дигар блогерое ки ман мешиносимшон хо шӯҳрат бошад хо мисол ягон одаме ки шиноси ман аста вақте ки вай мерава ҷанг мерава дилу ҷигари ман мереза ту мефаҳми ҷанга оё ту ҷанга дидагӣ ҳастӣ оё ту барои мурдаҳои ҷавонмардои тоҷики аз захми автомат мурдагиам дар давраи ҷангҳои шаҳрвандӣ тоҷ таксӣ ту дидагӣ ҳастӣ ё нестӣ ту раҳм дорӣ ё раҳм надорӣ гирьям нолаи бобо медонӣ барои чӣ буд медонӣ барои чӣ буд тоҷ таксӣ дар чеҳраи коля таҷик ман фарзанди падари худро дидагим ки аз захми тири калашников ҳам худаш паронда шид ҳам занаш паронда шид дар ҷогаи хобуш пеши фарзандошда тоҷ таксӣ ту нахан ин рӯзе ки ман дидам худо ба рӯзи ба сари ту не ба сари ҳеҷ каса набиёра ту мефаҳмӣ ҷанг чӣ будай ту мефаҳмиди ки бобо барои чӣ лахти ҷигараш рехт гиря кард ту бародаранами коля таҷик ки медонад тақдири чӣ мешавад ҳамин коля таҷик вақте ки дар уҷай мо ҳамон ташвишем фақат даст дуо мекунему ки боло мекунем дуо мекунем ки худо соқ саломат биёраш масъалаи дига ҷавонмардое ки мегӯ кушта мешаванд охи ман надида бошам надонам оки ҷодам ваё ман бидонам бушносам ман қатъи гап занам видео кунам ҳамчу як бародар ҳамчу як фарзанди тоҷик ман коля таҷика мешиносам чара ман хел мешиносам чара агар ҷанга мерафтиам хеле гап хабар буд я бародар нияти соф дили пок доштан дар кор хайпш чиай рекламаш чиай охи гаймаритиш чиай дар ютуб гап задаси хеса мара девона гуфтаси худа девонагита намедонӣ коля таҷик мегӯяд коля таҷик дар ҷангай дилу ҷигараш рехтаеста ту неки гаймарита биё лече никунӣ кане видеои тония видеои тарбияви чихелиам видеои тарбияви барои хайр як та дигар мекунед рекламаи самолёт мекунед чӣ хеле блогери шумо ҳами открита гап зане фаҳмидӣ открита гап зане ки чӣ кор мекунед кеси дод диди ки ҳамуд вай гап зад бобои ҳоҷӣ гап зад сразу кеси сар бе гапои қабеҳ намегӯ фарзанди падари ту бимра чӣ кор мекунӣ фарзанди падари тура қатъи занаш болои ҷогаи хобушда паронад барои баном муҷоҳидо паронад бихезам бираванд чӣ мегӯ ту ба тош таксӣ айҳад назгарон сар як пиёла чойда мо шиштем вай кардем кинаву кудурат нагирен дар дилтон чандин одам сабше зад сабшени назад ин блогера бифаҳмед ин бобоҷон қатъи лангари сабше назадан ами видеои мара шумо чӣ хел мардакен мардак шидан дар кор гап задан дар кор ӯ рӯзое ки ман дидам ку ӯ рӯзоро худои меҳрубон ба ҳеҷ ҷавони тоҷик ба тоҷикистон набинед дига шумо албатта ман ӯ рӯзоро мебинам ин рӯзоро мебинам девона мешам ки аллоҳи меҳрубон ба мо чунин ватан додааст чунин сулҳу субот додааст чунин ошоистагӣ додааст мо шукрона накардаестем фақат мековен андохта кофтан мегирен дастотуна чӣ дард дорӣ ту чӣ бало зада барои реклама мехези бобо девонагӣ дорад ту девонагӣ дорӣ биё манаҳи бародарта ба дасти худат банд манаҳи занша ба дасти худат банд кӯдаки сари синаи модарша макидаисте шир набиёва ин манзараро бин намегирӣ ту намегирӣ хун гиристем ӯ рӯзо мо хун гиристем бародар хайп пайп нест ҳеҷ неста маросими ҷоизасазбори мана блогерои сол 2024 мана даъватномаи ман ман нарафтам
ای علامه کالیا تاجیک من نرفتم جایزه سپوری تو مخزی گمزه توش تاکسی این خیلی گفتنی نبودم و تو خیب کسی خیب تو بجوک بشیکو کم نزن برای رکلامت کسی خیب کردی برادرو الله مهربان هممونا در پشت پناه اسمتی خودش نگاه باشه خدا تیزتر همین جنگ بس شوه ما باید شکرانه کنیم هر زمان هر لحظه که همین جنگایی که بود همین جنگای شهروندی که در ما شد از جنگ اوکراین بد بود نه که خدا نگهبان شوه پیشوای معظم ملت اساسگزار صلح و وحدت امام رحمان خست این جنگ خام کرد ما این روز خستیم شکرانه این دولت و شکرانه این سرورهای غمخوار دلسوز میکنیم گپ در کی جای بخشیش اکد کمتر عصبان ویران شد خدا هممون در پشت پناه اسمتی خودش نگهبان باشه الله اکبر